Tona Mbalula a re ba leka ka natla go fokotsa dintsho tsa mo ditseleng. Mbalula o ntse a beile leitlho selo sa pharakano le go tlhagelela ga makala a tshegetsang molao mo ditseleng. A re o itumedisiwa ke go bona bakgweetsi ba le bantsi ba obamela melao ya tsela. O ne a etetse letsibogo go ela tlhoko gore dijanaga tse di rolang dithoto ga di matshosetsi mo pharakanong. This is the busiest road during this time of Easter. The time now is 2 o'clock. Normally this place will be chock-a-blocked with buses and heavy vehicles, light vehicles, going to Moria, to the church, and also the other ZCC, and then others will be going for vacations and so on. As you can see, and you would have seen from the chopper, the traffic is normal, and that goes also for the entry and also the N1. Tsela fefo ya N1 ke engwe ya ditsela tse di itletseng phetelela mo malatsing a paseka. Bontsi bo idirisa go ya dikerekeng. Go le jalo monongwaga pharakano e fokotsegile ka ntlha ya fa kereke nngwe e sweditse go sa tshware tirelo ya paseka. Volumes of traffic are basically down, and we can say because it is Easter, because ZCC congregants are not taking their normal trip like it actually happens, and so traffic is flowing smoothly. Khabagare kwa Rustenburg bakgweetsi ba tsibositswe tebang le lenane la go fokotsa dintlha tsa di-license tsa bona fa ba sa obamele melao ya tsela. Bakgweetsi ba tsibosiwa go se kgweetse ba itshietse. Re encourage gore batho ba rena ge ba fitla mo ditseleng mo nge ba change mekgwa, ba change behavior, ba go babele melao ya tsela gobane go bamela melao ya tsela ke yona se se tla ba fitishago ka gae go tla dira gore ba kgone go ratana le batho ba bana ka bona. Letsholo la ipabalelo tseleng le tla tswelela go fitlhelela bokhutlhong jwa kgwedi.